Okay, ku Celebrity Track Extra UG tuli mu Busoga gye tusinzidde olunaku olwaleero omukolo ogw'embaga ey'amaanyi tuli wano ku Lutiko enkulu wagenda obeera omukolo ogw'okugatta abagole olunaku olwaleero Kyabazinga ne ine bantu omukolo gwa leero Olusoga ndwidaya gwe Kokusi ogamba otya bannaye omukolo gw'ifwe oide isano liri kutuyita wano bano boli kuona bakagwa bataka bana abaana basoga bazalibwa Busoga bakulire Busoga bana ba Busoga ayenga bwembako byolwaleero tujja kusuubira abantu emiliyoni 15 kuba wano dijja kuba 15 kuba abantu bangi ate ebyogabula kebe emamba tujja kuyita ente emitwalo 10 enkoko tujja kuyita enkoko emitwalo 5 kakaba obubuzi miliyoni ndala nikwenda mwidde mulye mukongoke n'emamba munige emamba mulye emamba mugolole n'emamba obwa Kyabazinga buzira kutwabwetegekera twalinda emyaka 9 nga tubaire tulira abakazi babaire bavwa 9 abakazi babaire balira obwavu baire bubaluma ensi ekyuse mu Busoga wano ila abantu twamufunye ejovya na mutesi tujja kukino olwaleero nidusi twenda kwebaza Katonda okutulaga sayini eno Katonda tukwenda twida kuwebaza munsi muno paka bwe tulikairika aye twenda bebaza abatusoboire tuwagira abaganda mutwenze omukolo guno gutegeeza ki mu Busoga omukolo guno gutegeeza ebizibu bya Busoga biwonye ezira kufa bwavu tujja kulima tujja kufuna kasente tujja kufuna abakazi bana bavubuka baloba okuwasa boli kubona bali baloba abasogerwako abajja okutandikirwako bajja kuwasa bajja kufuna abakazi bazaala abaana twongerwa abaana tube kunono emere ensoga tujja kulya emere ensoga yonka gye tujja okulya obuzibu bwaviire okuba nti muzira ine bantu abantu babere abakazi abaana abawala babaire batuyomba abasada nga babakobya nga baloba nga abawala bakoba tulobye titwenda be aye buti bwokoba omuwala omusoga koba ndikiriza aya ine bantu lwamufune olwaleero bwokubona abadamanya agenda fuuka ine bantu buli ofuna buti abakazi abasoga baloba emyaka 9 babaire balobanga okuba wasa olunaku lwaleero okugayitibwa kuno tuli ku kyaki ebugembe wano abakyala bonabona bobaire okubyanga omukazi omusoga abaire akutawaanya lindamu netegereze lindamu kandi antambule buti kiweirewo kuba isimu omukazi omusoga wakwana yaloba ajja kuba ndikiriza idati kanjeka osula waye kanine taxi kanine boda kanvuga emotoka kange makagali olwaleero ojja kutegeera mbu abasoga tubaire tulindanga mama waifaide mama yaidye aya abantu tebakwidde ni wandi abandeta chairman w'abasoga Uganda agemagana n'abasoga baba munsi ayogeza ensonga dino ku internet yobo boine isimu social media jononi omwami gwe beta Kibedi Ronald Cox Kibedi ja ku Facebook ja ku TikTok ja ku Instagram ja ku X noni erina Kibedi Ronald Cox oja kutegera chairman w'abasoga mu Uganda ate amaliriza ensonga da internet kyova na buli tukubisa jawo otegere n'ensonga kyova obubaka buno wabufunira ate twenda kuyozayoza abantu abayemerere niva babaire bagoba obulimba obaire obulimba bubaire bitabita mukodi Kyabazinga yali abwine ku omuwala Kyabazinga amaze emyaka 45 tiyegayitanga myaka 45 yekumye tulese mama waife yekumye ali ku byona leero lwaje okukutula ensonga kyova atwabakobyo olwokutana gema ku muntu aya kunti kuva Friday Saturday ne Sunday eziragema omuntu twakobye olwokuna n'olwokutaano olwaleero kabasaba malo bagayita teri kumananko ezira kugema ku mukazi wo ekyo kya butonde twakobe boboine omukyala wa muwasa olwokuna mukobe jja mu idiro tenduke eyo ekitanda akulekere oba osobola muleke ku kitanda iwe sula wansi kitegeeza ki ayo olwaleero engoma ejja kuvuga ayishwa nti abantu bagoberera abandi abasoga bawulirize kyobona abasoga n'abasoma ebitabo iwe jononi abasoga banoniyeku
bakola mu government ya Museveni bakola mu government ya America bakola Bulaye Bungereza mu Europe wona ezira Busoga yajja kukuba kyeyo nga bwakadama bazira jo banonereze abaliyo nga 1%. Aya koksi ezira Busoga ali bwakadama ezira Busoga ali mwakadama either yayiba sente da mama we yaluba kusoma oba baba we yadiba yaluba kusoma aya Abasoga abasinga bona baja mu isomero basoma abasinga ebizibu ebibalumye mama nga kali kuboneka ni baba nga kali kuwasa iwe dobona Abasoga baja kweyongera ni PhD. Okay ugamba otya leero banna oli bulungi ndi hano baba ninze Florence Namujimba ninze Florence Namujimba era ndi kwebaza Abasoga okuva ebavwa paka nige bakoma mwebale okwenda mu idukulu wange era omwana wange kyabazinga ninze dada we aye ndi kusaba nti baba mukama yebale omwana wange balowozanga ntalifuna ki maka aye wuya agafunye mpaka muidukulu wange oyo era mperano Busoga ekulankula tekabisibwa mu maiso buti mpagano nganze dada we Florence Namujimba ndi kunjira kwembona abonera ayo lwokuba nti ndi kunjira era nzira maka ndina mwandu dada yafwa kale kanisa ne yanamba Luviva yakola kunjira ndi kunjira Luviva ni yanonda ekanisa ebajeta kuliva mperano yakalebi kale ndi kwenda omwana wange oyo anfunire kuitaka mwana wange kyabazinga ndi kwenda kufunire kuitaka nze omwidukulu mberi alija bibona bino abibone kale mpegano n'okwekubira omulango ogwo nti mwidukulu wange atandika kunjira baganda bekwe bansuula bakutwale bugabula mpegano niye babugabula ntwala kuba mpegano oyo niyo nani ni mwidukulu wange era yababaze dada olunaku lutegeeza ki mu byafaayo bya Busoga kwegamba lwije kuba nti lwenze kukulankulanya Busoga yona buli agirimu ategeere nga Busoga ki nkulu ekiransi dona aye nebaza abaana imwe omwidye okuweesa omukolo guno ekitiibwa mwebale ino mwebalire irala era obufulu bufwe abaana bagona olunkusense era mpegano kyabazinga mukama ayongere okuwa omukisa okubenga enzaalo buli lunaku 8 dada abirye bidinga kanjino nekyo omwana wanga 8 buli lunaku kisoboka kidasoboka era omwana wabalangira abevume empongo kida kusoboka abaana 8 ate obona nibo abanga omukulu afuire kuigulu kulobona ekyetoloola ekyo kiri ku erangi edabulu eda green kitegeeza ki mpegano omukulu omulangira omukulu aba afuire oyiwe okoba kibaba si Busoga toli Busoga muvude Buganda kwagira Busoga bakuyisa ntata bakuyisa Jose yes bakwe erinnya lye Uganda gwanyu Jajja abaana bavudde Kampala tebamanyiri Busoga naye kwegamba abaana be Kampala bali wano bati okwogera Olusoga mbu bajja kugwa abaswale basikibwe naye teri bati okwogera Olusoga muti ate nga muli basajja mwogere nga abasajja temubeera nga bakazi mugambe lwaki mutya mwana wange muzzukulu wange baze wange oteekwa okuyiga Olusoga nze omukazi gyolaba nze ndi kusaba ani kyabazinga ttaka tubeeremu nawe mwami wange ng'atugulidde ettaka tutuulemu ate omulanga guno okoba kibaba ida wano okoba ki amaina edobozi nize bazaala budo nga nva kigulwiganga olunaku luno lutegeeza ki olunaku luno lutegeeza Abasoga kwisanya kugaita ndowooza era baba oyafune maama tuluusa okwonka tunirire tusinge kuno nga bwe tuli Abasoga obulamu buli butya kati mwafune ine bantu Abasoga kati saa eno basanufu ino Busoga bona oba Uganda yona buli yali Busoga musanufu kuba azira ngoma kujja ekidomolo abuze ekidomolo yakubya binika kati basanufu bona bayigumuvu olw'omama okwida fumbira baba aya maaso mbona gali kunjira amaiso gali kunjira kulinda baba ne mama baida no cathedral babagaite then baba asobola okwiwula ne mama bayiwula Abasoga ekiwulo ekyagalala aya Abasoga bali ebweru wa Iwanga abali mu America obakoba ki kino ekintu Abasoga bali America luwa wa Kenya bona bali ku internet bali kubona mukolo guli kujja mu maiso guli world wise guno mukolo
kuzira kukuba nti ate kino kiriwa era bababa abamasaza basigale masaza gaabwe bali kuwaya n'abataka bali kubaga okulya okunywa byona buli saza baligere ente 10 bandi baba agabude okay kale tuyaza amina okay bwoto tukyali mu Busoga tunyumirwa ensonga eziri wano mu ggwanga Uganda guno gwe mukolo guli mu ggwanga ate nga gw'amaanyi nnyo nga gyenkomeza jinja n'ebitundu ebiriranyewo omukolo gwogerwako embaga ya Kyabazinga ne bantu mutesi aya kana kalungi mulusoka bakwata nti omwana ono mulungi era kaida kuba kagezi ate kampisa ngakana nga dado nkabwine ako kaidukulu kange akana kasomesebwa era mukama yongere kawo omukisa okabona nga kalungi kana kalungi bona bwe kasombye omuntu aweireyo edwa mwana wange mulalo oyo omwidukulu Kyabazinga ayo omwidukulu mukubira omulanga atandeka inuma nsaba omulanga gwenkubya agundiriremu nekyo kisibule kwa abana abaana abali emwe na mwebala okwida okuga omukolo gwa mwidukulu gwange Kyabazinga baba mweyongere okuba abantu abayikaikamu era mutakola mpisambi olwaleero twende omukolo gw'emirembe Toyaziza ino buterevu ku Celebrity Track Extra jiwe tatambudona ko lwalero njja kuba ati netola mukatu nonja ku updates ezijja masaawo nga nkulaga ate omukolo gutambula katuli ku church obagenda okugatira bagolona ko olwalero tovaako negatako tutambule fenna olunako olwalero abakungu bakyajja nange nzo mu kubakungu abali wano abayitiddwa nzani kubyafaayo bya Busoga nga wendi nga Kyabazinga agenda kubanga akuba embaga olunako olwalero bwantyo mbasibudde mwekumireko paka ku updates ezijja masaawo